Assalamu alaikum mtukufu wa Komori, mjihondao umasiwani watukufu wa Komori, mjihondao mwanze mwe Komori, mjihondao mwe Faransa zonti pia wa Komori he jimla. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Rango mfomonti karja rongoa tiuka ngasi wahara na wandu karti wahara na wandu shasisi de namna ya hatu si karongoa si urenga mna elambavi ya hanza rituje riangalie situation namna yenda au harumenti bal yende sarko kushindana honda ndongo za uzamba sha samedi ya juzi mfomonti ya vira tifanya video tena ngamta usamaha ya hoandu watojibi wa najibu motola mananga wandu wengi kiasi ya utosha abanunga sivanu ili mrangalie rionese mbao ya hatu shabanyu nyinyi mrangalie mrinikeze kritiki rekambi rekanje mayonde namna abonge wandu wengi a majorite anjo subutinambe watimizi haruma mungu mfukare wenda wanika kritiki ya ukana tirende nai wonajibu emna mwanaola abo bangu mimi ngani mtahoni samaha ni wandu mwanivesha ze message privé mwanambi ya ukana kamjajibiwa wonajibu maana hiyo ndio namna aboti kubali na mitizamba bala kama video kanti na ujibu mndu tena au kana mndu jibu wandu wale na roho ama ndizo mwanambia abonge tujojibu wakanyinyi mwasa mwanjia mnambie kana ye yani songio njema. Halafu tina ujibu tena tiishia tibesha marhaba uka yode namna ya bango ya madalinu ndio yakubali ze critères zinji za haja neze message privé za haja neze appel privé za haja wandu wengi kiasi ya utosha wani taha ukamtizirende tena hojibu mru hamande mna imwanaola hapo tiishia tibesha marhaba hapo ti amini ukana nzima nikaze kriteri ngamjizirenga nana tizamba harume video ukana tina ujibu mru tena shatikaanza ntoe na swaha tikaanza ntoe nya swaha ngeni njia harume madda ya hanibe habanu lelo ukamiminga mkontinye kabatujo kwa shida ya shangaze kabatujo kwa shida ya ntine marisiza anga mkontinye kombaya hangu ya uhamba ya zijiri uharumenti ya hangu nezi analizi za hangu ni namna ni wanaweza ndongo helizi liyo ndoba hano liyo abo batike mbujo ka urishangaza na mcheze jemu wa winchi shilewanu watujojawandi sa usinyale video alafu nione sebati ono video tijo tafadhali wandu wa hangu maone video ya negociateur ya kaunatake sidoni besha video parce que mndu besha mndu video yaone mndu lonanki shamju fumuonyi wandu mjua pia kaula juamu mjua we namna ya hahe mjua kaula mndu la tsedira donc msidoni besha video parce que yabo ngejon excite tena ni jihunde tirongo na mimi mtuta mdorongo ndo jibu malaba donc bonjour mwanangu donc nganzao nibeshe video ya mndu ya onesa mbanongo ya jihiri harumenti enzamana yambaye wafanyi handongo na nyinga mjua ukakawa jafanyi handongo ili reportage rionese kakawa mrola hambandrabu she ekamdo libeshe video bahari negociateur harongo bahari fulani harongo wo nogoza batani parce que d'ailleurs de lilo na hamba wala mkado ishilia mwade la teka seti mjufumuo ole warijua ukaimana wala mrikao hata yatona nduhuze
parce que hajole mafaya mjomba he sheha photographe mwa Bet Salama ni mjuao, mndu wa mastehi wa heshima sheha Hombeni, mndu wa mastehi wa heshima kwa katina mndu harmenti ya tuishilana naye. Donc engene negociateur inge mwema hajole mafaya mjomba he sheha sha kajale mafaya mjomba he engulo yando okola mna haramu wa mbeli wa mtuhumu kaula mna haramu wa hema mercenaire wa madabdala akotizi yao. Mimi ngahitaji nibe habanu lelo ngari hadisi ubanu amfanyo analyse ya he situation iliyo harumwensi neze paroles za Belu yazitoa jana, neze paroles za Jai Hamada Shamfi yazitoa jana. He jimla ni dini onese ne situation iliyo harumwe silence ya he front commun wanu amba kwa tutahaza election ya front commun amba kwa tutahaza election wanu watedwa ni Baruani Mamadu Famawedi bwana. He jimla ya hao mimi ngamibanu leo ngamfanyo analyse zipande hizo zonti wakomori na rimeba nuri angalie paske banu haino wakati si wan raima banu rirongo wao mratira inge kawe fulani urongo haonga ni mjuo mbuna analize hizo rambao nezijiriu ili wanrua Paris ya manufaa ya heze video zinu paske banu singa sivano rihashirishe wakomori watu ushinda warongoa rihashirishe rionese wakomori ukana vanu yensi lazima ende jao paske rimundu ze bahati riroha katika armenti shabori to armenti jabo la dima ngar somao namna zenti zende si wao ngarona zenti namna zenda ngar tungo wana president ya emri ya ministre ya ja vote wa lo raisi mais en espace de 4 ans hani ha changer entiahe hama valanga sina 4 ans ainga sina 10 ans na ila en espace de 4 ans. Donc ils ont des atonge sasisi raju sezitwa riona hadu wandu wanu tena waruma wensi hatu leo wantu wandu kaunga tukaupwa wandu wajiwar shangaze katika ungari wajuwao ze tobia za hao ngari kandra wa uzamba ani ngasi ahaku rionese zijiriu ngasi ahaku rambe situation ilo harumenti hatu ye ulona nafasi imukeja tauli wa mundu leo yinu ngabo wafikiri walona mwaye watahu wandu wazirumie wandu wadanganye hezi watu sisi mpabie mwaye hatu dainu do kurongo wa inde telefona hangu inde wifi hangu inde zanongo zangu okuyabo leo wakomori tujutafadhal mtidoni besha ze video privé ne ze message privé wono ne mbu fulani wono mbu fulani non ça suffit rien de harma komba de situation ilo harmenti wakomori isaksiro haiho ngarinjia harmoi madda ze madda wakomori mono juzi si zamba mide mundu na zamba wa mwandu harmo zerezo zinu ya onesa ukana nga wajao wajeni harmenti wa Marekani wajoko ndizewa ni ambassadrice wa Komori ikao yeye di ambassadrice tena wa Madagascar ngerezida Madagascar shangu credite nentia hatu ya Komori wanrwao hadungana na secretary general adjoint ya charge wa habari za East Africani de Afrika Mashariki da hunu hatu pia ranzi Ethiopia huja Madagascari huja hezenti za Afrika Mashariki yonti pia East Africa waja Komori wajaiho waunana ne opposition la Americain wa tahadha shartu opposition ani karamba de opposition na wala makandida waelewa na daona au kana garatao mulori hadisi sana nyesi situation la rumenti murambie ze shartu mlonizo makandida wala wafanyaze shartu za hao wafanye pact wanika wala wandu wala ma Americain donc bandia yabo maraba meji bandia yabo wala ma Americain wardi waruha wende waonana na serikali waonana na Rais Azali wafanye mahadisi wa bandia rahima Americain wajaroha wenda waonana na serikali warenge mzima miongoni mwa makandida ya ho gouverneur wa makandida wanu wa dia ili auze haki za hao kao tindi wazale zina shade kandida wo muibembeni c'est un ancien ministre wa production wakati wa Hezi Abdulwahabi si je me trompe pas et ma Americain doit choisir kwa janikilwa mru et ma Americain wa choisir wowo warenge kandida wa ho gouverneur wo
wanu makandida wa opose wa zali ni haki za hao wamrenge point focal wa he opposition na mwelewa ndo bakomoro banarozoro wasuli baba communique ya he ma americain waito waonesa mahadisi wa hadisi ne serikali wa zimane ne ma opposition ne makandida ne communique ya roha bet salama ne communique ya roha parce que wadiwa zakana ye communique waitoa wanzi hanrabo wadiwa zakana banungabo wajeni wa receive au angalia au watundao yentiwa ani wangalau zenongo urisa wandu mabama na wa he communication ya bet salama hadi vanu tena ye communique ya he ya ambassade ye communique ya he ambassade ya Etats-Unis yoiro avant ya bet salama ya wangela dhimu ya bet salama wa controle wasome wa hunde wangu au banu kwa tujua shizungu au banu ani mavu maarifa mpaka tushinda hata yajua wanadamu wanu la realite ezenongozi jiriu parce que ye communique ya ambassade ya Marekani itende iroha nge communique ya bet salama ya kauroha ya botka ani ikaubidi wala wandu wa communication bet salama watunde wanga ani watunde ndondo ranzi ezanzihwa la video isinyalewa alafu tujojibiwa mfanyeze mteze jemu haku be video isinyalewa c'est vrai donc alafu wala wandu wa bet salama wanziha mnyanya ndrabo wa urendo komori ndrabo waambiwa kwa wasikwe wazoea kwa waambiwa komori ndrabo haunduka tujua kama nuko tujua ezijiriu hau banungwa tungwa exigelo wanzihe sha la realite vanu pointisheo tide kamro ya media harongoa hadea sha pointisheo ndezinu mantisha no kama nti banunga tundu na mkiradhi nyondu mlobet salama kama nunga mwangali wao ni wajeni wangali ani wamtundaoni donc na sisi ngarujua ozenongo hindi zibirao bandi yabo wakomore ma Amerika wende waonana na serikali na waonana na president Azali na baundu ya hoandu wa he serikali ya uhunda shauri hezi jiriu ezendogoza jiri le 24 le 14 janvier ma Amerika waja komori juzi kwa ja felicite Azali ya husu election rabo emana Henry parce que ma Amerika wardi warenge belu de point focali wa hezi hosonima ye programu ya he dialogue tizamba banu mandoni kana ye point focal wa he makandida wala kandida wa ho gouverneur wa shibembeni kuyo bala beki jao shamtundi wa tindo zale dina ma Amerika wa komori warenge telefoni ya belu wainika ye point focal wa he makandida selon les renseignements marlonizo wanjiabo wamnike nimero ya belu kana para belu basi ngarundo zatu mje mmonane mhadisi mfanye programu ngamjori nike compte rendu ya husuye e dialogue parce que ma Amerika waonesa ukana kabati solution ya investiture hauti investiture raha wanwe jakanti wa hadisi ola point focal wa opposa makandida hapara belu jana wakomora wafanye programu wakadha rendezvous wende waonane hata wajohenda abo waonana belu hamdungu kame juhabo ndezaho ba mimi sina bezwena njaka ujabano na rogo za dialogue na tijinde ni juhabo ndezaho basi sika sema programu za investiture ani madharau tijimanu madharau tijianu mavu maarifa tijibanda watu zao kama rengoni ranzi watoto wajaba hangwa ona dhamana kwa twelewa hina mna lazima zirume ani wala kandida hajiundu hende zahe d'accord wenda zahe yabuyo isa jumhunda hindi hambia wala wananya ukabeluha mpaka tutama hadisi ha para wala ma Amerika wanake contrandu je pense shatika hanza nuonese ukana banu mabamana mwendesa wenti hapu belu ikaurenge mikrongorongo kabati mkomori hata wandu walwezi waparuhu babambu belu na mkiravi babanga bosi wasa wakati kawa ani ulihowe adopte wambajini wakati mdungu tabiho parce que belu adopte wambajini donc unuma voankli
unuma maarifa vanunga mrengo wa komoriwa ngamrengo wa komoriwa jinga hawana mrenga ukana bano bahi yani ngamtongo domleleso bahi kamna ka uparu ufa kamna ka uparu kabatiwa komoriwa nza ankili katindanyi kabatiwa komoriwa nza hikma katindanyi ani ngamtongo ngenti hatu mateka abo bahi zanongozi hisa abo bahi mbudwa maana jabelu uhadisi urenge mikro hano kati warenga mikro ilfo komoriwa tipia hatu waloezi watukiwa niwe eunu mavu maarifa eunu mavu hikma ewanunu ani kabati ani kutina hata ankli evanu kutina makonseye wa konseye ukambobelu leo chirongo hena mnaino parce que haino wakati belu ya renga mikro hatu wangu waloezi ilfo watukiwa wakuzenongo belu ya Zambajana ukamrati fahamu yala marisiza shaila mndungu elewa ukana wana haramu wanungo wahara parce que kwa tujua iziduka ujiri kwa tujua izapangwa yonde bado bahanu walone harara enge kwa tina harara kwa jojo babuha shabani etambu dakukana wanruwanu bari banu wanruwanu watongo utezi marisiza wambanga mjao nduja hamajai hamada shafi ejai hamada shafi kwa parti yao parti ya wandu wailindawe na digo monti ni mwashongo ambo se wararu na jawadi hontujini rimjua unizi tabia za hanyu haruma kisiasa ni dawala masusu ya siasa jai hamada shafi umrikao hata wakati wakaunu wa ministri ni sambi ani hufiwane mru msheno wana haruma yemenia huli huya ukalenti zale tanga hubala delegasi wende watahe waziri wa sambi wahi sambi hahusikini ya haunome ministri ya husulaje bota wafiwane mru msheno wana haruma yemenia dojo kauja unikewa kumorileso udomba wewe ani wandu waju haruma enti wende zao da wendogo jaye ewe hanyunda hu wo hunu hano hanyu kisiasa jaya hamada shafi hudungwa riziwa no hudungwa yohanyu kadombili hauka hudungwa hau usiku ya juma hadi hudungwa kisiasa ukajuzi ya ja premier salimuti kwambani yabo jaye kweli ngosubuti uronge mikro ebanu kweli nikamna haya kamtina hata dignité ni wandu mwamba wa ministry wa ndrabo imdu jaye ngoje kangana leso ni kwa komori hindi mdu hato hanyu utona nduguze kisiasa yabo bora mbaho namna hiyo ngojuhamba balangarde yao ngarjuhamba jao shangwa jodi waza hizo jaya hamba usubuti yambe hardi tena dharau na bona yombe kana wandu wende mwali mwali hurende mwali tikomori ila dhamana wa daula ministre de la justice wa hizo habari za Kiislamu na za haki za kibinadamu na fonction publique ulona ministeri za timizi nne uzijereu kweli ngoro houre wambe kana haini tuanza investiture ya Johenza emwali hurende hata wewe wao jinika hikma amba samahani bobo sako ani hai ejaya hamada shafi dojo kaunika wandu leso wanu ngarjua ze tarehe zao bojaya hamada shafi karjazidi waza ze tarehe zao wakati walwatwani wakaudufanya yemizi sita ne mwahara wajaliba wandu lewo inu jaya hamada shafi wende uhangaria mwenye mfanya party hardi huja tena wani waka huzo ya ufaume wa haraka hardi wende utrahe mwinyi hurenge party ya RDC ngo irumio shabo shomelea hasbabu jawadi na digomonti ni mashongo wandu wararu wode mru wa kaleso we mru wa nuhano wandu huze bojahe madashafi wanungo fikiru wa komori kwa tina akili wanga mfikiru kwa komori kwa tina hikma nyundu mahimilia marengenzi hatu mateka mahimilia zenrabo zinu mahimilia uchwai unu mahimilia ufudhulinu wanyinyi kamtina akili azalingu mrambuoni wanu wakatira kwa ujanziu haukana mrelwambio shabanu azalingu mrambuoni azalingu mjuoni ndro wallah haukaka za jimeli ngumangalioni kamna kaufanya mserere banu hataka azalingu tuka umnikani mtuka umrekondizeni parce que banu problemu iliyo harumenti aba ze globe ngizo ndaru wandanne ngabuka uzi detaye ba ngabo globe ya wanu ngabo bangu ya ministre wa lockdown azalit par exemple arma video waonesa okana ngeladhimu atupri rifanye dialogue riunde shawiri bangabo problemu harumensi wangu wa conseiller rais ya namna hiyo
shanga bwe globe inu ya gumsese homa weni na domola weha na mnajae na Sarkozy ani wandu wao ngwatahao ani domleleso manangu waona ukana ikabo fanyi dialogu yabo kwada ukana zemvuwa lonizo ze gradi za hao ngazjo sabonti wao zembio za hao watemharba tu hata watifanyi dialogu watifanyi mahadisi ili bango joka na ze place za hao wajo sisa jao wajo heza jao halafu wandu wao watauta dialogu harumezi wao tena eze fikra zao hizo ngazi aidiu bandu ya maopoza faut être clair Ramazan Ferzin ngabo maopoza wanu mafronkome walala wasiuha baruani fama medibwana Mamadou ani wanu watukauta za election maopoza wao haba haze fikra walonizo kwa tu dunga makandida wa wanabwana nzima alors que on est là pour une bonne cause des stratégies hindi ya udéranger azali ya ugabili asmana azali da ene wando shay francome na ndo na wasite bana ngwaona okana ekawo ndo tsaha wadunge zendongo zino bade makandida kabonde harma dialogue ya bongo bajoja gouvernement union nationale au gouvernement de transition ya we makandida wa hurushinzi haukabo hizo ndo muhimu yakaende hata azali haelewa kala dimwa fanya gouvernement de transition yabo makandida wala wa hurushinzi sha wanu mafronkome kwa tuzi aidi ili wanu makandida wanu watujovumbulu wakawodu watongesa yabo iyo problemu iyo rohombi wopeu parce que karabagari wanaomba na nzima kawanu kwa haruma kangadzi mango wanaondo ngo nzima ngiladimu haini joto fikra banu baishwa belu abaha burumo laweha ekabelu hatoja hatoa fikra amba ukana inde fikra nje maboma opoza ya ushinda mgabili azali ya umri gabili ekangi njema kweli itujwa ngiladimu irengo wandu wadi wazebelu zembizahe hata wakati wandu wajo installe daula ya haki ya kweli ngembelu ya jisu za dossier mfano donc inde problemu iloma nubwa komori emana ibana inu icho wasuli humusoni wanu na banu ijo wasuli hauka wallahi ngani mlabioni ka ema Amerike wa tayari waambia azali ngasi tayari ngarobe ha mediateur ya joja ya kedaina ya point focali wa he opposition do la kandida au gouverneur muibembeni ne point focali wa he ezi belu wa kenti wa pange rende haruma dialogu yes jozali hana haruma dialogu izede za ladimu zidungwa wandu zifanye pacte zise shenga bubambu ya maopoza wanu francome wanu watukauta za election holi hungwa ona okaembwa na ya he dialogu inu ngabo bahati 90% ya ushinda wandu washinde ye pouvoir washinde wa gabili wafanyie gouvernement union nationale au transition ili wandu wapange zijao reka election présidentielle après parce que banu wakomori somto wandu watohele wa winji wanu gouvernement de transition wanu baishwa wanu transition kaisa yamba inu transition hau yamba gouvernement union nationale ya mtanganyiho retidiwa zokana banu hiyo hata wandu jo ufanya investiture ze transition zilo armazenti wo hanti wa kirasmi shabanu azali katina ndia yabo ya duka uja rohe tena yambekana nguwato je kwa banu wandu sawa elewa na pacti ya community international ngwa mazahidi wa jambo ani ngwaenshiu mfano shabanu maopoza warangu zamani ani wanwanza wake odo wenye komba ani wanwanza wakane kwa tutahavoti wajale wao wasawa onukana makandida watano wanu na ushangirizo wa baadhi ya makandida ya gouverneur wa emasiwa jomkiniha laala jomkiniha zenongozini ziwasuli zende usoni ziwasuli zikane bahati ziwasuli namna ya hazo ani ndo bahanu ya ukana retizihimilie zenongozinu imana ikarizihimilia wandu wanu makandida wanu ngwajo waswili wa hunde ushinzi badi bano ushinzi ugo hatu sonti wa ushinzi wa handu woti wakautina mndu wa fulani kautina kiki kautina Abdul Saifu kautina Mwenyi kautina Dr. Salim kautina Burhani kautina Mamadou kautina wandu woti pia heze janibu za opposition pia wa ushinzi ujo ulazali hanabano harume mahadisiano harume dialogu inu uo wa hoa komori jimla hauka evanu sufamadi bwana vanu Mamadou vanu Baruani objectif ya hanyu hindi huwa na nazali ekaleo kamjahimilia voti ekaleo kamtuhimilia wandu makandida wanu wahundra entourage njema
ili wandu wa wasili haruma dialogu ya kweli yabo. Mimi ngamjelezo kana group ya Mamadu group ya Mamadu na Swamadi bwana na Baruani jimla ya hao ne group ya msaidie walo haruma yezi na Belu na ze Jai Hamada Shamfi wao wanzo mleleso ani wao ngao na fikira nzima ani ngao na fikira nzima ne group ya opposition hiyo. Parce que ntuona ukana makandida wanu wafanya wamene komba wanjia haini bano ba unjia dossier wata zentingwa njia mbali na bali wailiwa tebalbala waonesekana ntinga bo balbala watijara ma investiture ngabo bandu ya makandida ay ma opposa wacho ujibiwa leo inu waona kiki hosoni leo waona Burhani hosoni leo waona Mwinyi hosoni leo waona abo banunganyi banu hasibabu hindi. Parce que disons na hamba wandu onela pour une bonne cause de stratégie de taratibu ya ugabili ya yezi Yasmanazali na Azali shekale wenu mrunga go parso mru autorité mru dhamana ngombo kana katu amini kiki haukatu amini Mwinyi haukatu hizo zongo ntiti wao wanarongo watiti habaha. Parce que banu habaha ngasi haruma komba ne komba bala juzi bwe Amerika wahaja ngabo mambo ya huandu wa karja parwa badema Amerika wamba watahoma kandida haukama ni mbwana ili yo habaha des votes za hele 14 janvier wa uchamfu na ufuduli wa vira banabala ila tulotoka ula uchamfu wafanywa kandida wala ula uchamfu hata wafainiwa ya population ya Komori wafainiwa uchamfu warendwa tihindu neezi Yasmanazali. Donc ngeleonge risa wakana wandu mabomana watiekari bahari wa jama Amerike waparema kandida shakwa jawa para baode wenye kombara ngo ale wana ndo watiti malaba ni bwana hii wanao ya husu voti wanu kabati strategia bahi joka ubiro ya bwana hii wanao ya husu voti inde strategia la dimu ibirwa ngari wanao zenongoza bira le 14 janvier wanu makandida wanu kwa jakubali hena mna zabira kwa jakubali hena mna za resheha bahero wajeni wanti pia ze onje Union Européenne kwa hata jusqu'aujourd'hui kwa jatoa hata communiquer itoka yonti ya uonesa ukana wa féliciter ze voter wa saluer ze voter namna zabira rien du tout. Faransa hafanya lettre de félicitation ila pour ironie Azali ya hunde pour ses intérêts waanzia mrumia harmaza affaires za mayoti. Marekani waja juzi kwa janjia harmongo za felicitation baisho ebet salama wa felicite wambaka wa felicite wa yo mdujo hanzi hayo mafiti sha Belu nanzo uyelewe hao yaelewe hao nyondwa mwambie ukana vanenti hiyo ndio na wandwa irumishiha ndio na wandwa ijua wewe namna ya mipaka leo Kabelu ngo yani mkubali mahadisi nye serikali muhadisi da nywa jeni wala muelewana ukana bonga watolo point focal wa hewe ezi na point focal wa he makandida ili je mketi muhadisi nywa ili Belu je umdunge point focal wa hewe makandida bakututaha ndongo kangwa izarongo ututaha bahari usahwelewa ukana ekabodo fanya mahadisi ngajo utonge saka kukana na defense bali umwe usahujula umwe usahuruma pesa ufanya nyitwa hizi njabo harumaze strategy wafanga jua usautimize nyumba ya vuvuni yani zengo za kabatinzi ya yobira banu haba hasa kabatinzi ya yobira hena mna mtoe baba mtoe zibuibo Belu yabo maudu ngamjonjia marambani mtata ejuzi mkandahu zentumbili zila nja marambani pia dizila tosha juhari ya hamba mji mkaudo pasha ambulance banu ngamrendo wa Komori masihu ngamkomori wala muha Azali haroha Komori ranzie samedi uwinji wa Komori kwa tujua destination Azali haja Tanzania ba samedi dimanche haroha na Zanzibar Azali kajaja hunu officiel sha Azali haja hunu hamsafara wahe bidati privé kajaroha officiel Komori kwa tujua Azali haroha ndaho Azali nge hunu pour des raisons ya vacances hena mna za renseignements za kanti Azali nge hunu ha vacances ya mwando eli ya chantewa ya bili des ndongo ya Amerika wa exige kala zimu zifanyishie zimderange haru menti hari vacances
Shatena ila vakansi ilo harumenti ya Tanzania irudi tena yafuarie yaone strategie nyindi parce que haunde confirmation kana madame Mama Samia kana usia Komore ya investiture yaboze plaza pia ngujo yabaki hunu insemeni ya njia hini bahanu ba njia yafanye strategie zonti pia parce que banu habari zambao nge Zanzibar. Pourquoi yalo Zanzibar ndrongo mbili diankile yangu ntuangaje mbu nge Zanzibar parce que yiho ngabo ejuma ngabo feti nkuu ya manabala Zanzibar hani mrujo historia ya Tanzania. Zanzibar ila kaja ka Tanzania ngabo feti ya juma sherehe nkuu ya hosi kwa Tanzania yani ya Zanzibar ya kautanganyi haike Jamhuri ya Muungano ya Tanzania. Halafu ndio Ijumaa awe feti hiyo ndio ila dezila ujihele hakajalaliki wa officiel maana hajo wa officiel kajalali kwa sheki sharia kidiplomasi yo wajibu leo inu ya ka rais azali haka ujahunu ya juzi ambassade ya Komori ba ambassade ya Komori wa TAES ya fer étranger wa wajuze ka rais wa hatu ngehunu pour une semaine ili 1 kilo sécurité yo normal yo shange hunu vacances kajaja hunu ha officiel kajarengwa ni wandu wa daula wa Tanzania ngehunu hazahe nge haroha uno nge drango dimashi parce que riono harume page ya president wa Zanzibar Dr. Hussein Mwinyi hatia ka rais wa Komori wa hemasi wa Komori hende akaumjila tangali bombabahe rais mzamani ya hafa wa Jamhuri ya Tanzania vanu rizamba nge Zanzibar Zanzibar azali ngufanya vakansi ya hindi vanu mrenda vakansi kama nge ampe wa Komori nafanya analizi riangalie mrenda vakansi ka wa maraia ngwa nshiundro shemana ya chante vacances yabo Zanzibari, Unguja, Pemba yende mwananyabo na masiwa wao hizo consultation hizo consultation za ho zila ndongozi ko hamba ili yaone namna parce que kweli zanongo azalia meto en place ya ema américain zimdisi baende hata wai hazamba parce que ndio problème karamba zanongo wala wandu wa ushangaya ibanu ladimuri mtaheri mkazabanu ya rambia ya mru ya kumwambia za siri kati ya Amerika wa roho wenda za azaliha njia harume mahadisi hakadaina conseil diplomatique wahe hakadaina mwanahe wanjia harume mahadisi belu wakauja apre shema hadisi lo abo Amerika kwa jambaha mafura yatongesa hajitiana msafara huroha msafara huo dalilo na ambao de detail ngabondoko zinji zambao shaye muhimu rijua o engema Amerika wajibi wa wahimilia au azali kwa jajorenga wandu wa ili wahejani buzo mbili wameukana na muhadisi ili mkaze dati mdeside dati ya ladimu wandu wabwe dialogu ya husu ezajiri shango joyo na mruja jahema da shamfi bien sûr ngujua ke kabado fanya parce que katina parti katina wandu wanu kanga fanya gouvernement de transition au gouvernement de union nationale wandu renga wandu watanganya au maze parti warenge parti CRC waifanya parti unique wajizingamanya shamimi harmonia kile hangu tena ngamjuziso yeba imana wandu par exemple ma video yeba imana wandu wa CRC wa exige ze parti zinu msaidie ya rente parti ya heradi ya jiangari wandu ebanu wandu zinsi strategie wajua zijoka ujiri ukananga wajoka transition kwa tutamsaidia haujai wanu wa perse parce que yun de problème iliyo wanu helizi ngozi iliyo harume janibu ya hezi de helizi iliyo harume opposition haini mdungu toreme mwananya Mungu emindu no yatitende ngabo wandu wa madizo namba bana kwa tutaha dialogue ini fanyihe manangi kai waswili nge wandu wa Komori wa waswili bana wandu ziwaswili nge juhamba ukana abo makandida wa waswili wa hundusheo wa hundu hikma mana wasasanya tata inu wa buha solution la solution ya tahwa ya hunreha shanga buwandu wa hema manda wana vumba na opoza wa tujibiwa abo abaha nyinyi mwamba franco meka mjakaruma election waja za election zirelwa wandu wa dailiu za hao wanu makandida fikra mawanika hindi watu wa irwaria jekeleo mbude mbakomanda honi hani ebanu mbaki baruani ngo baki abo helinu hatandi swa madibana ngo baki helilu hatandi utwanga rwana nyo ko nganyaro makangazima hata mwana Abdallah gwa shababi mkombozi yuntu wakati wa haini mri alona solution ya towe shaunti wakati wa ukana walaula han ndongo za jao ola mtu tahaya tende bantu muamini
wala jawabani zo zo muja après na kirad shaba hangala dimu wanruwa parce que ho kweli bwa komori wanazijomba wahimilezi azali wabamuoa waluda unazali warambu wa ukana ani madabahao ya hivu na watoe baba hata na watoe zibui hata sha enamna walona plan A de namna walo plan B huno kanga bu plan B ya hezi voto tika plan B aruma hezi halafu aruma amamapoza makandida wanu ngwa maîtriser u makandida wanu ngwa maîtriser u kia sautosha parce que eza hezi ngaziroha ungarazambao sha wanruwa position za hao kasturoha antogomni comme na exemple mtiti juma ti publier capture d'écran na beshewa ya groupe ya coordination ya Ngongwe iwati ya balbala wawangana wadezana wanendehana tindu parce que ngojuzi sao enga mpariso za renseignement hata ichongesa samedi nafanye video na kaujibu mnamba hamajola bahi ngabo bona henamna na rongo harume video ngabo wandu tena haini mndu hasiyabo haende hazimi message contre moi ani kanda hanzi ha message harume group ya undea habezi haizimi ntijobeshe watijwa ka fulani wa wandu wa hezi wa hengo ngoe hende hata haba harzambao wa danganya ila group wa sawabu wa group inwa jina ya WhatsApp ngwa ili hari wa hunde filtrage ya hemru nambio zenrongoza hao ze sirri zao wallahi ngamtoreyo wandu wa Ngongwe wana katoto wa mezi wa Ngongwe mahimiliezi azali hukana ngamjojua hizo mjohamba parce que wanyi ndo mjo nambia si hadalane wanyi ndo mjo nambia ndo mjohamba ngamzijua pia wala hata samedi na kaufanya video directeur wa Sonele Kijunaidi haonana no lamnatombe na kaumjibu haonana naye hata hapa Sharma Garla mabenga wandu na wangongwe na waambie hadithi kodo izo kweli ila kuyofanywa ili yani kanza nione semba abika vanu ngare maîtriser izo zamba obet salama ngartojo hunda wandu warambie izo johamba ministeri kadha au direction kadha ngartojo hunda wandu warambie hakabanu nyinyi wandu wa hezi ngabo ndongo mtoelewa ngani yabo harumale kanga shamdi wazokana katili jofuha ngamjuro rapia ngabo wandu watena na ujido watu hanza waonane ani yode namna hamade opposition akonga mhadharisho ndo kana ataisho mkreye group ya WhatsApp ya coordination ya Ngongwe indwa jina na harima administrateur do agere ubahi wadojua wado filtre roto zijua hizo mjohamba wakosa tijua mpango mtamfanya ngabo wandu hata wandu wapara au waranzishi au repara warambia kana balazi la omba ulade kweli shakartu na shua wende hata wafanya mpango wandu wa Ngongwe kangela dhimu babu hemndu mdembeni de mjibu ewa dembeni wa fuendri monti ejo kasubutia njibundo ukomiti zamba ukana hainu jonjibu ejo la hasara de mwenye mbuzi haini mbuzi haumbe mazijo ni jibu ejo la hasara de mwenye yabomba tile hasara ya tabi hadithi zwa nduhuzi ya tabu hadithi zwa wajomba ya tabu hadithi zwa famiahe parce que izo sarla haramba yabo jo jiri mdati di haregrete parce que banizo kardala haurudi kavati ujoshinda yani maîtrise kavati ujoshinda yani yambe hatambu na mbedongo hata kanjo kauzia ze video ngamjuzia kanga mwanzo ngamjorongo kanga mwanzo wallahi hizo hata Junaidi nguzi juo moyo nguzi ozambia wandu wahe ukana ola kabati mdu joshida maîtrise kongu njuo nabo nyinyi ngamloha sara kama manipile ya twandu wandu zanyu ya twanda yanyi kumyanju mwambiani zanyu chetabu nabokana ngabu wandu wa Ngongwe mwanzo mdore nga wandu mabavu mwarumia mtosubuti mabenuha manjibu ngabu wandu wa Ngongwe wa hezi wa kreye ukonti za udofanya commentary wani ariwalangwa ndea wani maîtrise ngawa wana message wa menasi ndrongo ndi zabari ni komini ntami ngatijibenu waba ngamrongo hizo nanzao ngamambo hena mnana nzao ngamoneso ze raeza hangu
voilà un patriote. Yojo ka ukritike ngujo kritike, yojo ka ujibiwa ngujo jibiwa. Deni namna ya hensi, deni namna ya dunia ili akansi. Unu mujitama. Kabati ya ukana mndugu tojo ka ujibiwa zonti pia. Yabo ni wandu mtahokari bala nga mjo ka unidestabilize. Wallahi nga mlu hasara, au kamido ujo mdestabilize. Mweruma wandu, yojo li hasara ndani. Kamjaruma wandu, ya hasara ndani. Alafu ngarendele yao, tukaanza nifanye mnambuku yapo. Shamimi tirenge miadi katina ule jibu wandu haba wandu wajodu babuha. Ahanzani timize video yangu manala untimle. Hata wandu wa sawa dane elansiri. Nione se ukana. Wandu wa belu. Bulumula weha. Na msaidie. Na mduna fanya analize. Na mna wandu wanu wa shangiria. Wandisa komunikasyon na ubabu fumu injija ya Hamada Shamfi Minister de la Justice. Wanamna warongo wao. Mrungu wono ka woo ani wanjia didi. Parce ngo tungo ulinda edabaha ila de mana ubabu fula shenge wandu wa juolo swiri nizo wafanyao enge wandu wa lo swiri nizo warendao enge wandu wa lo swiri ka kwa tina hata problem kwa la jodorongo he babu fuhele namna hii wa komori na mimi ngamsubuti nzambe bana ukana haini mndu ya tirohe harume partiali yo habaha bojiri ndongo bana haini mndu na bakar me partia adere ya salone carte adhesion ya tirohe bangar aminiu ukananga bajo changer longo ya boju kau haumu na hemu shaba ha mbruna renge mbria sarenge carte mbruna baki ile aliyo mbria tambe ukana banu mbruna baki siku mzoya ukana haini yezi ya haja nito changer makoti msamjulwa pia surutu ndani wambajini tabia za hanyu msamjulo ukanyinyi hazi hanyu renga carte d'adhesion hainiezi mdore maroladi msamrambulo mjulo ra azali hanza ranyi mwamimili ya mwanza hauka mjanza ngaba jofanyi ha dialogue yabo ilfunga bajoka transition iyo ntina hata dute ngaba joka transition yabo hauka wandu kwa Hamada 2019 wanize longozi waniloba mabande za jihiri ezi jirije zabarindi belu ukubali makanti mahadisi shawumani utawa wanda wani ulumhara zabarindi gumsese homa wani ulumhara wakati hadisi zabarindi jaye umlohara parce ngamona okaze post mloni zonga zo ngam prestige mloni zo ba ngazo diminuer haumtolo mdungwa parce que gouvernement union nationale hau transition yo mchanganyiho wandu pia na nyinyi tidekina kamna ujo ukabo pia tokonika tuandu mfikiri unti tiwandu mfikiri ukana banweka karja fanya namna hiyo ntinge jonja haruma tabu shanganyi tayari wandu wafe nombaki yabo yabo ngabo wandu bao walo tayari wafe nomro abo mwatike menasi belu tirenge mikro hudotoa na menasi haukaze menasi hizo katina kufanya hata rongo wanusu jihadi woti mwana mtiti womre ya soma ya ele wabaishwa ngabo wakati kweli ngamdugo humlau mushasa jihadi utimrenge mrujabelu ulona akli ani kweli belu mdu ambao kana usomo ngorongo haruma bunjilo la siasa wambeze usufangizo mbili usufa belu na usufa jihadi eski yabo hiyo njema yo hata bongo tongo yabo hata humuonea ula usufa jihadi parce que usufa jihadi woti politicien usufa jihadi c'est militaire c'est le chef d'état major yabonga manza umuonese wa komori ukana banunga mmetrize we chef d'état major kamili kana mwinga muimetrize umuireje mateka shaka tufanya haza hao yode baki ya bala enga banu hoka ele jeshi lo hoka hayoni kamna uzijua le jeshi ho mkaushiani kamna uzijua nyondo mlo yabo leo riwono wanga wakana mvu ena sifu amedabdala leo ngenda kongondo hezivuhune magungunu haini siku ya mbilo yafanye bila ya hela meria ya domoni ngutu ambakane shanjia shiroha basi shanjia rumia ba ngabo ya kanamvura hanando Gaddafi Saddam Hussein Omar al-Bashir na wangabi bobelu ukale wongo kweli ngozi Ibrahim erongo ya mrujaja ya Hamada Shamfi ngosubuti uke abo urenge mikro ambe ukana inuto ta investiture na rohe arumenti
enza hemwali ebala ula ubanizi emwali nde warenda emwali ngabo hindi emwali an yewu bomana yewu mavu ankli yewu mavu maarifa hindi mlonizo ankli ndai hivi mlonizo boko bane situation ile hormenti inu leo wa cause ndani mahimila azali a majorité baisho azali hakauta par exemple hata nyinyi mkotize haukazali hakabu hai milioni wandu wenje rangu azali ehuja bujirivoti kabaja tikaja parwa naibu leo inu yenti itumbu mpaka iparwa naibu vanu wandu nyinyi do matongesa mwamete azali anerere haukama mwabanga nyinyi na wandu zanyu mwabanga mjo metrize mwabanga mabavu ya hanyunga muyamereu mwabanga zenongo hizo pia azali hajarambua sikarla wa uzamba emana azalia fanya gwanzima dabu yatoka uamino wandu mwamimilia haukenge mkaua kama wanadamu wakauvoti un par un umijini ni mabavu ya hanyu azalika ya jovotewa hamandeza za jiri sha azalingu mjuoni ngumramuoni azalingu mjuoni ngumramuoni nyiti wandu mlona hata dignite nyiti wandu mlona hata uzalendo nyiti wandu mlona nyinyi walainifu wanti pia mahimilia asumana azali rama shababi ra wandu wa duhazi kamtina hata hikma kamtina hata nyido matupointi hatu sheo uchamfu wajiri le 14 janvier ngo fikiri ula uchamfu ndamno wala mjambi ya population ya Komori muonese dunia ukana nyinyi mbahaza mazi nyinyi kamtina nyinyi wala inifu haukaba no hibavoti banu hata zentinkuzo hibavoti shaze longo henamna za jiri juzi ulauma maarifa na umavu ankli na umavu biswara kamtina hata hikma shade tende na miba tende rende kamtina hata ilmu ya usomesa wananti wa kojoja maudu warenge rele nyondu muhimila subhana zali dutukabu mkeabo wala mwanzo yanomewa mte fitna yatinomewa ili umbra fulani de yanomewa ani harume mabavu pia harumenti kamili ngwao yabo juma utila na jido na urenda na nai vahe wanu maopoza holiho ya ukanti wa twalio wandu wanu jimla wakaziba hanu ngwardi tena wanu watende ntutahantende baruani katunga habakondani hahelelo be makandida wa renge kodo hatu hai inu ya wandu pia yolo na fikra ya towe tizamba bandu kabaishwa domulawe habelu hajana fikra onesa kana azaliho mgabili na mrenge inubu opposition ikangaruona ukayinu ya kweli ngamuonao ngamuituju na muirenge shaizo belu yarenda harumenti walikuwa na ujwa udiwaza izo kiki yafanya haini banu haini mdunge na histoire banu tikiki haeche ti fulani wandu pia haini mdunge na histoire harumenti yo kati ya ruma shaunti dihori liyo habaha izo chidizori liyo habaha ngasi haruma strategy na biswara za ushinda wandu wa gabilo wandu wanu ekaza dialogu ekaza baishwa mizinga na idihe nuwarohe kuizo ndizo wanzao kena ukiri wandu himilia sumana zali wantidu walo nankili hao charmenti wantidu walo na wanu hatadizo na hamba manu kwa tina maundu zao emiji hao iwa rabiha riwoneza hunda jae ravoti ti siyasa ti binadamu ani wandu wao pia warendwa tihiru muhanduze kisiasa mndu ministry ngushindo hafanya 3 mois raheje ndo mjini hao ula pia tu kabala waduze wa moroni ula uhara wa hema raia wa mjini hao shawanu kwa tina hata mvu kwa tina hata uzalendo kwa tina hata mbanongo ya ushinda watine mandu marisiza donc zeno omana wababu hao hena mnainu watao marisiza na ndo uhara wa ulo mwinja ukaze ntumbili ndaruzila zabira katizo votiza tolo ani warindinda kwa tujua zangu handa huko jangunda filtrage kwa japangu kwa tujua zipangamba hata leo mwafumba wana ndrabo shakwa tina hata resource ukaze ntunda rozila ye zila zangu handa huko hiyo ni miongoni mwa zanongo za watia uhara waloa hara yabo ikamnungu ngengodo ngbanani mrune jipanga shamndo kamba ukana utijewani mruna nekeba ninu betizi belu kutina drombe ukana nekeba nunu mnyanya shabanu tikeinu seriyo yebanu wongo tahula onkodo usahamba ngawe na mvu urangi mti hatu mateka yabo jipange henamna ujoka ufanya hata zembwana za mrulo na ezi yafanye hata yafanye maraia wajibiwe shaze nongo zijiru harumenti kabati uzale kabati mba nongo ngabu mavuto maya
kabati unono kabati msomo kabati hata manongo tukayonti enga manza wa komori wa manza ni je hazimloni yo haini bano balo pumbela mali mliunjile mwanyise bat mana wa komori wa mnuhani tideze surwa za hanyu tido mijini mazaliwa tinde surwa mlonizo shande ze tabia mzifanya oe maranya haini siku majeshi watofuma wandu bure kabati hata mamwana itoka mwiso kabati mwanda kabati mwiso shabahi bahi iyo letia urohombi maranya wa mwengeni mtu usubuti ndo mijini mtu usubuti bira mabavu baba ma ministri wajoka ma miji waonele gari lifuso mpira wasubuti wabako gari ni bala hata wajusiwane kiriki mpira utilo ne shoferi watisubuti wa roha wa himonzo bonziani watujohunda mra wari huu wangizongizo harmenti hatu aba ya rabbi yabo ngamjoka ushangazamba zeza ushangaza hizo zibiri bano abanga ndadhimu mwende samatwana wa komori wa kana ukiru wa komori wa manzeni ngo hizani halafu belu ujardu wa encourager Junaidi shakutu ani na bahem sai badizo tusongwamba belu ngo encourager Junaidi parce que nguru zen faida za soneleki bahem saidi ngure mo Junaidi parce que katunda zen faida ani wawandu walo haruma kangazima vahe abingu tofiti na kai directeur katumelewa vahe Junaidi vahe ngwambie mwana wa rais kaniwanie babalemba hindo na hunika ila ndio ila yangu haula yonde namna zinongozi biosha tinongoza urengeza tinongoza ufanya mbanongo ituka yonti alafunga mjoka ujahaba nje mpwenti hatusheo muirende tihindu rango sikuando arenga independence kabaja parobira uchamfu wa vote hamadeze vote za juzi yabo yo ankli yo hikma yo no muhinti simil njakanza ni kemleleo diruna netena insha Allah tukaanza rongo imbabi leori wone sembabi ngadore jela na tena insha Allah mujorin kazi joka na hairina siyar mutiha kama benze yarsaidie maisha yarsaidie unono insha Allah Mwenyezi Mungu akusudie za hairina si kama benze ngadona na tena wa masalama. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.